I počela se u Bosni izgrađivati jedna situacija gdje, razvijala se bosanska državnost, osjećanje da je Bosna postaje država. Drugo, počela se razvijati patriotizam bosanski. Treće, počeli su da cvjetaju umjetnosti, nauka, akademija likovna stvorena, muzička akademija stvorena, galerija stvorena, film počeo da se razvija, muzika počela da vulkanski se razvija, da tako kažem. To malo slobode donijelo je veliki napredak nama, Bosni i našem narodu. Naravno, to Srbima nije išlo u prilog. I oni su onda iskoristili priliku sa onim aferom Agrokoverc, oni su je i montirali, da pomoću nje, da od jedne financijske afere naprave političku i državnu aferu sa ciljem da se eliminira Hamdija Pozderac kao budući predsjednik predsjedništva i dovede na njegovo mjesto jedna ličnost koja je uvijek povlađivala Srbima i do dana današnjeg. I to je razlog zašto kod nas imate te ljude koji vole da pribjegnu, da nađu pribježište pod okriljem Srpstva, pod okriljem Hrvatstva, kao što vi ovdje imate, evo imate ljude kao, šta ja znam, ovih imate i neću ih sad spominjati, koji sarađuju i provode srpsku politiku ovdje. To je katastrofalno za nas. Mi tek sada pokušamo da stvorimo neke elementarne uvjete, a da bi to mogli, mi moramo se obračunati s našom prošlošću. Mi moramo sebi postaviti pitanje, analizirati i presuditi zbog čega smo doživjeli to što smo doživjeli. Da 150.000 nas pobiju, da nam unište zemlju, da nam podijele zemlju, da nas rasele. Trećinu našeg naroda su raselili po cijelom zemaljskoj kugli i tako dalje. Mi to moramo provesti. Kad provedemo to, mi ćemo onda imati čistu situaciju. Onda ćemo moći reći svima, vi to želite, izvolite. Niko vam ne brani. Ali nemojte onda da se miješate u što je pitanje našeg bošnjačkog nacionalnog interesa i budućnosti. Ono što meni sad struji kroz glavu, a možda ga i nisam pripremio, pitanje institucionalizacije. Čini mi se da sam negdje pročitao da onaj proces koji je vođen 81. godine protiv Mladen Muslimana trebao biti upravo protiv intelektualaca, vas i ostali koji ste institucionalno to htjeli provesti. Pa zapravo, kako se zove, Dizdarević Raif je na sjednici Centralnog komiteta zahtijevao da se nas hapsi. Rekao je tom prilikom, šta hapsite ove hođice koje se sastaju tajno, oni nisu važni. Što ne hapsite Filipovića koji slobodno hoda po gradu i propovjeda svoj muslimanski nacionalizam. Eto, to je to naše prokletstvo. Da uvijek među nama ima neko ko će raditi za drugoga. Izetbegović sticajem okolnosti nije imao ni dovoljno znanja, ni dovoljno informacija, ni dovoljno veza s ljudima. On je imao veza sa srpskim intelektualcima. Jer vi znate da je za njegovo puštanje iz zatvora bila angažovana od Dobrice Ćosića do ne znam koga, do Koste Ćoškog, sva ta srpska inteligencija. Zašto? Jer su oni osjetili da bi ti ljudi koji su imali religiozne, a ne političke ideje, bili jako dobra supstitucija za ljude koji imaju političke ideje. Oni su odbili da prave savez sa bivšim komunistima, koji su bili pro-bosanski orijentirani, jer komunistička partija Bosne i Hercegovine, najveća njena zasluga je bila stvaranje bosanske države. I ona nije mogla, a da ne brani tu državu. A mi smo morali znati da će čim Srbi i Hrvati dobiju ulog u vlasti, odmah početi raditi na podjeli Bosne. Na provođenju svog programa iza kojeg stoje 100 godina. A to je podjela Bosne između Srba i Hrvata. I šta se dešava?
odbijajući da sarađuje sa Nijazom Dizdarevićem. Alija Izetbegović se izručio u stvari srpskim i hrvatskim nacionalistima. Ja sam i putovao u Sloveniju i u Hrvatsku, bio sam i sa slovenačkim rukovodiocima, svim, i sa Tuđmanom i tako dalje. I kad sam se vratio, ja sam Aliji predložio, s njima sam razgovarao i nama je bilo predloženo da zajedno idemo iz Jugoslavije. Ja sam Alije zahtijevao da idemo zajedno, da sve pripremimo tako. Argumenti su bili sljedeći. Evropa će lakše primiti 3 države koje se izdvajaju nego jedno. Drugo, ima uteg, veliki uteg su Srbija i Hrvatska, odnosno Hrvatska i Slovenija kao katoličke zemlje. Ta činjenica će neutralisati animozitet prema nama kao muslimanskoj zemlji. I treće što je važno, bit ćemo jači. Vojnički i na svaki drugi način, logistički povezani sa Zapadom i tako dalje. Ali ja je glatko to odbio. On je meni rekao direktno, profesore, ja imam garancije i Vrhovnog štaba Jugoslovenske armije da se Bosni neće ništa dogoditi. Odakle ti garancije, ko ti je dao? Kaže, ja sam poslao Ganića u Beogradu, on je tamo bio i u Skoplju i on se uvjerio da je to tako. Ja sam lično zajedno sa Adilom Zulfikar baš pokrenuo 90. godine vraćanje imena, ali je to odbio. A onda je u ratu? A onda je u ratu pristao. Zašto? Ja mislim da je on ovako računao. Da Evropa neće dozvoliti da se stvara muslimanska država. Ali bošnjačka može biti da će dozvoliti, a to je odgovaralo i Srbima i Hrvatima. Da se stvori jedna mala bošnjačka država koja će kasnije poput Gaze, da nestane. I zato je on pristao da se organizuje taj sabor. I za divno čudo on je mene zvao i molio me svakako da dođem. Ja sam rekao, neću ja, ali u to da se petljam. To što vi radite, to je petljavina. Ti imaš svoje ljude u tim društvima i ti preko njih želiš da provedeš svoje ideje i tako dalje. To nije nikakav sabor u koji će ljudi slobodno... On meni, molim te, ti moraš biti, ti si protagonista bošnjačkog identiteta, ti ovo, ti ono. Ja sam rekao, dobro, ja ću doći, ali pod uvjetom da sabor ne raspravlja ni o čem drugom osim o našem identitetu. Da usvojimo rezoluciju o našem imenu i da objavimo cijelom svijetu da postoji narod Bošnjaka koji star koliko i Bosna i tako dalje i tako dalje. On je rekao u redu. Međutim, kad sam ja došao, ja sam vidio da su on i njegovi ljudi pripremili u stvari jednu varijantu po kojoj bi tada bila proglašena bosanska država. Neki ljudi, kao što je, Bakir, odnosno Haci Purivata, pa onda onaj Bakir Tanović, pa su oni napravili kao neki prijedlog ustava, pa granice iscrtali, pa i rezoluciju u kojoj se proglašava Bošnjački sabor za konstitutivnu skupštinu Bosne i Hercegovine. A Alija Izetbegović se imenuje i izabira za prvog predsjednika te nove. Ja sam oštro ustupao. Ali ne samo ja, moram reći da je cijeli jedan niz vrlo fini i poštenih ljudi. Eto Nijaz Duraković, eto profesor prava, teorije države i prava, on je nažalost umro u Sarajevu. On je držao jedan vrlo lijep govor koji je rekao da to ne može tako kako Alija Izetbegović. Ali je vrlo ružno reagirao na govore tih ljudi, čak i prijetio im i tako. Onda sam ja u svoju rekao, nemaš Alija pravo, znaš, da mijenjaš ustav. Ti si se zakleo na ustav, ti ga moraš poštovati. Moraš poštovati. Ti možeš jedino predati ostavku pa da raspišemo nove izbore i tako dalje.
To je jedna stvar. Druga stvar. Ti, ali nemaš pravo da oduzimaš našoj vojsci pobjedu. Mi smo 3 godine naše vojnike pozivali da se bore za nedjeljivu jedinstvenu Bosnu i sad ti je dijeliš. Pa zašto smo varali ljude? Zašto smo toliko je žrtve podnijeli? Zašto nismo u početku odmah podijelili? Ako je već to neka solucija. Onda je on odustao. Ja sam i on imali jedan vrlo težak razgovor. Ja sam njemu rekao, prestani Alija lagati i obmanjivati. Govoriš o jedinstvenoj, a dijeliš. Pozivaš ljude da se bore i da brane tu zemlju, a već si ih prodao. Brineš se zato da stvoriš sebi neku državicu i tako dalje. On je meni rekao, neću, to su ti ljudi, ono, nisam ja za to odgovoran. Ja kažem, nemoj, ali ja tako da govoriš. Zna se da se ništa ne zbiva bez tebe. I da ti sada kažem, meni su došli Avdo Hebiv i Mujo Kafedžić i još Arištanović, da mi kažu da su oni sve s tobom utanačili. Sve oko formiranja države. Prema tome, ja ne vjerujem da oni govore neistinu. Oni su meni došli da kažu da je s tobom utanačeno, da ja ne bi eventualno. Međutim, oni su krivo mene procijenili. I, nažalost, njegov dijel, mi smo to pokvarili. A to je bilo svašta, to je bilo i hapšenja ljudi, terora i tako dalje. Međutim, on nije odustajao. Interesantno. 1995. godine držana je u Zenici zasjedanje skupštine. Ja sam bio poslanik cijelo vrijeme i šef jedne grupe poslaničke, takozvane udružene opozicije. I ja sam predložio tu rezoluciju, da skupština donese rezoluciju kojom se zabranjuje bilo kojem funkcioneru Bosne i Hercegovine da sklapa aranžmane koji podrazumijevaju podjelu Bosne. Onda je Alija poslao onoga svoga tadašnjeg ministra iz Amerike, Mohameda Šačirbegovića, da on kao meni odgovori nešto. A ja sam njemu rekao, ko ste vi? Pa ja sam, niste vi ministar. Vas, prvo, vi ne možete biti ministar moje države jer ste vi građanin Amerike. Sjedinjenih američkih država. Vi ste u Sjedinjenim državama zakleli se na Bibliju da ćete američke interese stavljati ispred svih drugih. To je jedna stvar. Druga stvar. Vi ne možete biti ministar vanjskih poslova moje države jer vas nije imenovala skupština. Vi možete biti ministar onog čovjeka, ja ovako pokazujem na Aliju, onog čovjeka, ali to je privatni ministar. A ja neću da govorim s vama, privatni ministar. Onda njemu Alija da, dio je Alija da to ide malo daleko, da mu mig i on se povuče i on pošalje Silajđića. I Silajđić je počeo neku govoranciju, bude Bog s nama, kao imamo sad, to nam je na stolu, 49-51, mi smo bolje prošli. I ja gledam, slušam ga i kažem, Harise, rekao, doveo si me u duboku sumnju u svoju inteligenciju. Molim te lijepo. Pa nije Bosna pita da se metne na sofru, pa hajte, režite koliki kome komad pa zapadne. Sram vas istin. Ja se pokupim i ovdje. Ljudi su ostali onako. I tu ja smatram sukrivcima
oni ljudi koji su bili u skupštini i u predsjedništvu jer se nisu suprotstavili. Poslije su ga kritikovali, ali svi odreda kao te nisu znali, te ovo, te ono, nije tačno. Svi su znali. Svi su znali, samo niko nije imao petlje. Eto. Poslije toga kako se zove, Sabora, ali je mene pozvao i rekao mi, eto ja i Haris smo razgovarali, mi ti ne možemo garantovati sigurnost ovdje, molim te, mi smo, predlažemo ti da ideš vani u diplomaciju, pa eto, ima u Švicarskoj mjestu. Švicarska nije diplomatska zemlja, ona ne vodi politiku vanjsku, njena vanjska politika je humanitarni rad, ona vodi samo privrednu politiku. Jer on sam ja rekao, dobro, ali ja u redu, kad ti kažeš tako, ako postoji mogućnost da me neko ubije ovdje, da volim otići tamo da ostanem živ svojoj djeci i ženi. I ja sam ženi rekao, žena mi rekla, haj ti, jel? I ja sam tako otišao. Ja sam htio time reći da je on mene poslao tamo da ja nemam šta raditi. Međutim, rahmetli Irfan Ljubijankić je shvatio da ne može tako. Mi smo u Londonu imali ambasadora koji je bio Palestinac. Totalno kontra. Onda je on mene zamolio da ja odem u London, ja sam otišao. Međutim, nažalost, to njima nije godilo i oni su načinili jedan gaf prema meni. Kad je bila druga londonska konferencija u oktobru 1995. mene Alija nije uvrstio u delegaciju državnu. Iako sam ja bio ambasador, i mene je pozvao tadašnji ministar vanjskih poslova Velike Britanije Rifkind i rekao mi, ovo je grozno, ovo je takav diplomatski gaf, ovo se nije desilo u istoriji diplomatije, da jedna država ovako postupi prema svome izuzetno kvalitetnom i vrijednom ambasadoru. Ja sam u Engleskoj bio persona grata, ja sam kod kraljice bio, ja sam bio kod princa Charlesa, ja sam princa Charlesa doveo u Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Jer sam ja i prije bio u Engleskoj kad sam radio svoj doktorat, imao sam dosta poznanika, profesora, kolega, onda sam znao te odnose u engleskoj politici. Otišao sam kod Douglasa MacLeana u Škotsku da mu kažem kako vi to politiku vodite. Zajedno smo se borili protiv četnika Draže Mihajlovića i Ustaša Pavelića, a sad vi sarađujete s njima.